Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa pemulaan o mga ridui tano si kung mga pamikiran tano na tigiran aya sabab kau uri tano sekitano mga muslim na sabab si ko kapapadeket tano ko minitaling ma o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aginan sa Quran agu sa mga sabdan o nabitan o Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natigiran aginan sabab akaw orinius kanwa mga muslim. Aya benar na sabab o di na aya pure sabab akaw oritano skitano miya maratia mga muslim na sokya awatatano sagiang kanan kitabullah nagu sokya peluba tano si ko menang tano ko salakaw ko minitaling markitano nabitano Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naginan ititu sabab akaw oritano. Unitigullah walaqad anzalna ilaikum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun. Sabnar ini turun Amerikano so kitab runon so menangyo, runon so bentuganyo. Afala ta'qilun, bahkan watigu Allah subhanahu wa ta'ala di penggeda-geda. So Quran na langwan mapuro paparangayan, langwan pisusunan mapi paparangayan na mapapadalamon. Ay mataan na giyang kaya mga ridui tano na ay pipure antapiran sa kapendilungiran kita no ko katutumang kaditano sa Quran naguso kipenggulalan tano ko madalamon na antanoiran mapapagas kaginan isa kasasabapan sa kalulubayar kita no so kaawatatan sa Quran. So Quran na langwan ini langwan ipekas lang sa maliwanag si sagiang kaya dunia iptegumpi sang kaya dunia ay mala na sa alungan na mori na madadalamon. Lagi dagiang kutuwa kini sugun wallah intatigu wallah inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Mataan aswallah madadalmay sa Quran na ini sugu iyan isusugu iyan so kapaginuntulan so kauntol wal ihsan gusto kapiyapia pamana sulang na pisusunan kapiyapia pun kau kapiyapia nga sa Ginoo ka kapiyapia nga ko milaloks ka kapiyapia nga sa ko pamilya nga kapiyapia nga sa ko tunganay nga di nga tunganay padka sa ingad langwan siringan ka langwan na pisusunan na kapiyapia na isusugu Quran isusugu wallah bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba na gusto kipangalimuon sa mga tunganay wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi nagu isa sa parian so pia kasisingay nagu sumarata nagu sukapanganiaya ginabu ayat na upama ko inggulalan tanonan siwa pagintaw tano na matinga mabaloy tanwa tinga gentingaraan sekitanwa mga muslim mabaloy tanwa mauuna si kulang wana sa lakor kita no ang kanana ginambu sa timan ayat si Quran na su Quran na so langwan no madadalamon na palaya ronon so kamapian nagu iptugumpiatan no saging kay dunia nagu kiumbutan no si sa lakor kita no saging kay dunia na ay mala na susiron sa lungan na mauri ka sa timan na batang amabatia kasi Quran na timbang sa pulwa mapia sa pulwa mapia balas na ay kadakla batang kabutia ka na raksa uinggulalan ka sumadadalam si Quran na miya ka pangunutang ka si Allah na kaswat kaswallah na pakipumarulian yan kaso balas aso kapakasurga si salang alungan na mori. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu aya permiror kan watigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sutaw paganad niyan sa Quran nagu ipamangdaw niyan inna lillahi ahlina minan nas mataan aswallah na adin pamilya niyan si ko mga tao aman
bentuk kirano to giang uta ino kirano to pimbasa uta pamilya wallah kabentu ganirano to ini so mga sahabat ko Rasulullah antasiran na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. So mga tao mga ahlul Quran, mga tao paman fofokusan niran so Quran si ko kapintawiran si ko kapagana daon ko dirundikang kinggulalanan nagusuki pemangdonon dirundiki panulon ko madadalamon nasiran na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so mga tao mga pamilya wallah mga espesyal upang ako Allah subhanahu wa ta'ala mga VIP upang mga tao si ko Allah subhanahu wa ta'ala agiyon ko ta mga tao ahlul Quran mga tao penagutiapiran so Quran gulalan si ko kaya pagana doon so ki penulunan ko madadalamon nagugyong oto adirundi kinggulalanan agito pinakamalaw na importante kagia amay ka si kabutaman si kapmetiaon na din ka inggulalan so mangandawanon na miniro pa so sabad si ko mga tao marata rupaan asiran so mga tao apmetian niran so Quran na sibuk ketaman si ko mga bakarangiran na diplam besi ko mga pusuiran na dito mapya mapya naging utwa paganda din ka so Quran na sunganin amadadalmon nanggulalan ka wapigintaw nga nagu panulon ka pamangdaon ka si kutaman kegege perotan panaguntaman ka si ko ataka si ko ginaway nga si ko pagaringa sa kegege kapangdawan kau na keped ka sa giyong utatigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayam mapiar kano na so tao piagin na din sa Quran na orian yan na ini pangindon yan sa assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.